Sanibona igama lale movie Night of the Hunted yango-2023. Imovie yethu siyiqala ehhotela ngowesifazane ogama lakhe lo-Alice owathola ifone call efonelwa umkhwenyana wakhe u-Eric ngo-2 ekuseni intathakusa emkhombuza ukuthi angakhohlwa i-appointment yangalolo suku yokuthi bona bobabili bazoyobona udokotela wezokuhlela komndeni. U-Alice usebenza njenge-social media manager enkampanini eyakha amaphilisi, kanti futhi u-Alice ulungiselela ukuya ekhaya ngoba izolo bebenomcimbi convention yasemsebenzini wakhe. Kodwa u-Eric wayengazi ukuthi u-Alice uyamchithela nenye indoda yomuntu omnyama egama layo lo-John. Wathi u-Alice eseqedile ukukhuluma nomkhonyana wakhe u-Eric efonini, bona beno-John bangena emotweni bahamba. Siyathola ukuthi u-Eric no-Alice babenenkinga ukuthola umntwana, kodwa u-Eric wayemsupporta unkosikazi wakhe njengomkhonyana wakhe engazi nokuthi uyamchithela. That's why wayemkhumbuza ukuthi kufanele bayobona udokotela ngalolo suku. Bese emotweni uJohn wanothisa ukuthi upetrol usiyaphela emotweni. Lokhu kwamdidisa kakhulu ngoba before angene ehhotel uqale wawufaka wagcwala itank. uJohn wathi kunohotel kwecabanga into eziningi ngalo petrol, avele wangena egarage ukuthi aphinde uyogcwalisa futhi. Ngokuthi phesheya emotweni yayifakela upetrol ngekhadi lasebank. Wathi uJohn esayifakela upetrol, u-Alice wangena esitolo efuna inkomishi yecoffee. Sibona imoto kaJohn ivuza upetrol ngaphansi, okuyisona sizathu esenza upetrol wemoto kaJohn usheshe uphele emotweni. Ngaphesheya kwegarage kunebhodi elikhulu elibhala ukuthi God is nowhere. Engaphakathi esitolo u-Alice wathi uyokhokhela icoffee, wethuka ukufica ukuthi akho muntu kwi-counter. Wabeka imali kwi-counter. U-Alice wethuka kakhulu ebona kusaphazeka igazi odongweni. Wathi ephuthuma ukuyophuma ngomnyango wadubuleka engalweni engazi udutshulwa ubani. Khona lapho kwalandela imvula eyinhlamvu idubula ilandelana zibhekise ngakuyena u-Alice. U-Alice wazama ukucasha ememeza enzela uJohn osemotweni amuzwe, kodwa uJohn simthole elaleli iredi eyivule kakhulu emotweni engezwa kwenzakalani ku-Alice amlindile. U-Alice wathi eqeda ukuzibopha inxeba la adutshulwe khona wazama ukunyonyoba elunguza emnyango. Inhlamvu yesibili yamgeja kancane. Kulapha aqala khona ukubona ukuthi lo muntu omdubulayo uphethe isibhamu sesniper futhi uphezulu ebhodini leli libhala ukuthi God is nowhere. Ngokuthi uJohn wayesalinde u-Alice emotweni, lo Alice odutshulwa umuntu angamboni, wacathama u-Alice ezama ukuhamba phansi kuma-tiles efuna ukuyothatha ifoni yakhe. Wasondela kancane efonini yakhe u-Alice wathi lapho esethi uyayithatha, isibhamu sesniper sayidubula seyihlakaza. U-Alice wathi uphakamisa amehlo wabona escreen se-CCTV camera yakhona la esitolo. Kulapho abona khona ukuthi ukhona omunye umnyango wokuphuma ngemuva. Khona lapho wezwa omunye umuntu okhulumayo, wabona lapho ukuthi izwi liqhamuka kwi-radio u-over. Nokuyothatha lowo over kwakuyingozi ngoba ubekwe ngakhona esayidini lakashaya sibhamu. U-Alice wezwa neplan, waphosa ama-chips emoyeni. Nokwazi lapho umuntu wesniper wadubula ama-chips, u-Alice wakwazi ukugijima wathatha i-radio watshaya leyo ndoda ekhulumayo over ukuthi ayibiza amaphoyisa. Leyo ndoda yayilokhu ibuzile unkosikazi wayo ukuthi ukhona yini, ithi igama lankosikazi wayo Amelia osebenza khona la esitolo. uJohn wathi esahlele emotweni wabona ukuthi upetrol wakhe usiyaphela futhi imoto isamile. Kulapho abona khona ukuthi ipetrol tank iyavuza. Kanti futhi uJohn ngokubona ukuthi u-Alice akasaphuma esitolo wahamba wayomcheck. Wathi engena esitolo wabedutshulwa naye. uJohn wawela phansi ememeza ecela usizo ku-Alice. Isniper samdubula ngenhlamvu yesibili wamqedela uJohn washonela khona lapho. u-Alice wazama futhi ukuphinda abuyisa over owawusulahleke kude le, wazama ukuwudonsa ngenduku yemopho. u-Alice wazisho igama wachazela nendoda lesimo esenzekayo la esitolo segaraji. Le ndoda yaphinde yabuza ngonkosikazi wayo Amelia. u-Alice watshela le ndoda ukuthi akekho omunye umuntu la ngaphakathi. Le ndoda yatshela u-Alice ukuthi siwafonelile amaphoyisa azofika in 15 minutes. Kuthe kusenjalo le ndoda yavele yahleka kakhulu yatshela u-Alice ukuthi iyona le phethe isibhamu ebadubulayo. Wathi asacasulwe lokho u-Alice wabona ama-switch, wacabanga ukuthi mangabe isitolo ngabamnyama angathola indlela elula yokubaleka. u-Alice waqala wajikijela izinto efuna zishaya ama-switch khona kuzocisha, kodwa wehluleka ukuwanemba. u-Alice wanothisa ukuthi enye inqola ephambi kwakhe yayinamasondo, wazama ukusithela ngayo ey'nhlamvini ey'dubulayo waphusha yona. Phezu kwey'nhlamvu ezazimdubula wakwazi ukugijima waya kwe-main switch waswisha ama-light off. u-Alice wazama ukushintsha i-channel ye-radio ukuthi akhulume nomunye umuntu ku-over, kodwa zonke zazimconnecta kwindoda yesniper. Indoda yesniper yatshela u-Alice ukuthi akakhohlwa akekho omunye umuntu la ngaphandle kwakhe no-Alice nonkosikazi wakhe u-Amelia. u-Alice uthe esazama ukuchazela le ndoda ukuthi akho Amelia la, wabona isidumbu somuntu wesifazane odutshuliwe sine-name tag ebhala ukuthi Amelia. Yaphinde yaqhubeka yasho le ndoda eredweni ukuthi iyona ebulala unkosikazi wayo Amelia ngoba beyemchithela. Lokhu kwamthusa kakhulu u-Alice ngoba naye uchithela umkhwenyana wakhe u-Eric ngokuthandana noJohn lo abehamba naye. Kwathi emva kwesikhashana u-Alice wabona enye imoto ifika la egaraji. Kwehlo wesilisa igama lakhe uDoug. uDoug wangena ngaphakathi esitolo ememeza intombi yakhe u-Amelia. u-Alice wathi mayebona uDoug wamtshela ukuthi akehla kagobe kunomuntu odubula ngesniper lapha kwi-billboard.
U-Alice watshela uDoug ukuthi le ntombi yakhe azoyifuna u-Amelia ishonile idutshulwe umkhwenyana wayo ngenxa yokuthi ijola naye uDoug. uDoug waphika wathi u-Amelia kanamkhwenyana. U-Alice watshela uDoug ukuthi afonele amaphoyisa kanti ngebhadi uDoug naye ifoni yakhe wayishiye emotweni. Kodwa kwadidisa u-Alice ukuthi sesile ndoda uDoug ingenile la esitolo isibhamu se-sniper zange sidubule ngoba namanje sisathule. Lokho kwenza ukuthi u-Alice ayisole kakhulu le ndoda uDoug ukuthi iyona umbulali. Kodwa uDoug wayephika ethi akusiyena. uDoug watshela u-Alice ukuthi yena beno-Amelia basebenza ama-shift asebusuku so ubezobheka i-girlfriend yakhe u-Amelia kuphela. U-Alice wayesedidekile engazi ukuthi uzokholwa bani. Ngokubona isikhathi esihamba nesibhamu se-sniper sesithulile singadubuli, u-Alice watshela uDoug ukuthi ma kungesiyena kumbulala akahamba emotweni yakhe ayothatha ifoni yakhe khona kuzofonelwa amaphoyisa. Wathi uzozama ukudistracta lo muntu we-sniper ukuthi anake yena. U-Alice wayesho lokho enzela ukuthi ayeprove uDoug ukuthi akusiyena umbulali. uDoug wayesaba ukwenza lento eshiwo u-Alice kodwa ngokufuna ukuyiprove ukuthi akusiyena umbulali wahamba waye emotweni yakhe. Kodwa wathi esefika emotweni yakhe le-sniper samdubula sambulala uDoug sadubula sahlakaza nefoni yakhe, okukhombisa ukuthi uDoug ubekhuluma iqiniso sonke lesikhathi. U-Alice wasala edliwa unembeza ukuthi uthumele indoda ukuthi iyobulawa. Yabuya futhi yakhuluma indoda ye-sniper eredweni yahleka u-Alice yathi naye umbulali ngoba ithumele uDoug ukuthi akayobulawa. Indoda ye-sniper yachaza konke ukuthi iyamazi u-Alice. Indoda ye-sniper yaqhubeka yathi u-Alice benenkampani yakhe babulala izwe badayisa izidakamizwa ezibulala umphakathi. U-Alice watshela le ndoda ukuthi inkampani yakhe amaphilisi yonke inhlobo yama-tablets ngisho amaphilisi ekhanda. Wathi futhi yena enkampanini yakhe uyi-social media influencer kuphela. Indoda ye-sniper yaqhubeka yatshela u-Alice ukuthi ngokuthi uvika ngokuthi uyi-social media influencer uyena vele ogqugquzela ukuthi atshele abantu ukuthi lawo maphilisi nalawo ma-drugs abawenzayo ayinto e-right egqugquzela ngale social media ayenzayo. Indoda ye-sniper yaqhubeka yatshela u-Alice ukuthi futhi azathole lowo msebenzi waqambela umuntu wabantu amanga ukuze kuqasheke yena. U-Alice wamuhla unembeza ngoba vele wasukela indoda ethi yamdlwengula ukuze bamzwele bamqashe, naleyo ndoda yaboshwa into engekho. Wayesazibuza u-Alice ukuthi lo muntu umazelaphi. Indoda ye-sniper yaqhubeka yatshela u-Alice ukuthi akakufanele ukuphila futhi ngendlela ezombulala ngayo ezombulala kabuhlungu. U-Alice wabona ngokunye ukuthi le ndoda imazi up to Z. Wayesekhathele futhi umuntu olokhu emtshela ngamacala akhe. Wathatha ama-umbrella ewabona lapha esitolo wawavula ewaklelise phansi. Manje sesingakwazi la ukuthi ukuhlaselwa kuka-Alice into eyayivele ihleliwe ukuthi izokwenzeka, nanokuthi u-Alice ayesezibuza khona kakhulu ukuthi ubani le ndoda ye-sniper. Ngenkathi isaqhubeka indoda ye-sniper ekhuluma, u-Alice wayebhizi ebeka ngolayini ama-umbrella avuliwe. Kodwa indoda ye-sniper yaqaphela ukuthi kukhona into eyenziwa u-Alice ngama-umbrella yaqala yadubula futhi. Ngenhlanhla u-Alice wakwazi ukubaleka waze wafika kulo mnyango wokuphuma wafica ukuthi ngebhadi ukhiyiwe lengingidi. Wazama ukugqeza ukhiye nge-fire extinguisher ukuthi uyawushaya kodwa lutho kwangavuleka. Kwathi emva kwesikhashana wabona enye imoto futhi yomunye wesilisa ozothela upetrol khona la egaraji. Leyo muntu wathi ufaka i-credit card yakhe emshinini, ikhadi lakhe la decline, wangena emotweni wahamba. Indoda ye-sniper ayimdubulanga, okukhombisa ukuthi indoda ye-sniper idubula kuphela umuntu osetholile ngeplani yayo. Khona lapho u-Alice wayesencenga indoda ye-sniper eyicela ukuthi ucela imdedelo uyazazi izono zakhe. Indoda ye-sniper yathi baningi abantu bokuxolela kodwa u-Alice akuyena umuntu wokuxolela ngoba kumanje ubelele nenye indoda echithela umkhwenyana wakhe u-Eric. Wethuka kakhulu u-Alice ukuzwa lokho ukuthi lo muntu umazi nokuthi uchithela indoda yakhe nendoda yakhe uyibiza ngegama. Wayesebuza u-Alice ukuthi ngabe lo muntu uthunywe u-Eric yini. Indoda ye-sniper yahleka yathi cha kakhululeke u-Eric akazi lutho. Kuthe kusenjalo u-Alice wabona imoto yamaphoyisa iqhamuka iza ngakhona ngasegaraji, kodwa ngebhadi imoto yamaphoyisa ayadlula egaraji. U-Alice wazama ukunyonyoba waze wafika emotweni kaJohn, nokuyilapho indoda ye-sniper engambonanga ephuma yayibhizi embuza eredweni ukuthi uphi. Kodwa kwathi lapho u-Alice ethi uzama ukuvula umnyango wemoto kaJohn, indoda ye-sniper yavulela ngenqwaba yenhlanzi ezamphoqa ukuthi u-Alice abaleke aphindele phakathi esitolo. U-Alice wayesedubulekile futhi manje wayesedubuleke ethangeni. U-Alice wayekhaliswa izinhlungu eseqala nokuphelelwa amandla ngenxa yokopha, kodwa khona lapho wathola i-super glue wavala ngayo inxeba yakunqamula ukopha kwegazi kwesikhashana. Ngesikhathi indoda ye-sniper isabhizi isakhuluma eredweni, u-Alice wabona i-uniform yakhona la esitolo ebhalwe i-name tag ebhalwe ukuthi Henry, okubonakala ukuthi lo Henry uxoshwe la emsebenzini last week. Kodwa izinto zakhe uHenry zisekhona la, kubalwa nesithombe sakhe eshuthe nendodakazi yakhe. U-Alice wathola isaha wazama ukusaha ingidi yomnyango wokuphumela ngemuva, kodwa uthe isaha wazilimaza isandla. U-Alice wathatha iredio wabiza le ndoda ye-sniper ngoHenry, wamtshela ukuthi Henry ngiyazwelana nempilo yakho nezinto ezenzeke kuwena. Kwaqala kwathuleka indoda ye-sniper ingaphenduli, kwaze kwathi emva kwesikhathi yabuza ukuthi ubani uHenry. Kuthe kusenjalo kwaqhamuka enye imoto futhi ezothela upetrol khona la egaraji. Kwaphuma omunye ubaba osemdala wafaka upetrol emotweni yakhe, kodwa ngebhadi lo baba wabona isidumbu sikaDoug wethuka
khona lapho indoda yesniper yalidubula leli khehla. Unkosikazi waleli khehla uyethuka ebona kudutshula umyeni wakhe waphuma egijima. Ngalowo mzuzu u-Alice wayezama ukutshela lo mama ukuthi akacashe. Isniper samdubula nalogogo washona khona lapho. Izidumbu zekhaphuli yabantu abadala zazilele ngokulandelana phansi. Kwamcasula u-Alice lokho ayekubuka wakhetha ukuyithuka le ndoda kwi-radio eyibiza ngegwala elicashile elibulala abantu abangenacala. Uthe esamile u-Alice ememeza wabona inganyana yentombazane encane emotweni kagogo nomkhulu. Igama layo kwawuSindi, yayumzukulu walaba ababili abaqeda ukudutshulwa. U-Alice wathatha iredio wacela indoda yesibhamu ukuthi ucela ingayidubuli ingane. Indoda yesniper yaphendula ngokuthi ukube kuthiwa ubethanda ukuyibulala ngabe kade eqedile ngayo. Indoda yesniper yabuza ku-Alice ukuthi uzimisele yini ukuseyiva le ngane. Wavuma u-Alice wathi angenza noma yini ukuze kusinde le ngane engenacala. Indoda yesniper yamnika 2 minutes ukuthi asuse le ngane. U-Alice wabhala iphepha elikhulu ukuthi run to the road eyitshela ukuthi ayigijime iyoma ngasemgwaqweni. Kodwa uSindi wathi gijimela ngasemgwaqweni kwakumnyama kakhulu for ingane engangayo. Wesaba wajika wabuyela esitolo. U-Alice wayengasena choice, wakhiya emnyango wahamba kulo mnyango ngemuva wazama ukusaha lengidi yomnyango uphumela ngemuva. Indoda yesniper yasuka kwi-billboard yazama ukwehla ebhodini ize phakathi esitolo sasegaraji. Ngesikhathi sisondela ngasesitolo indoda yesniper no-Alice ngaphakathi wakwazi ukuvula lengidi eyayikhiyekile. Kodwa wethuka uma itshethe uphumela ngaphandle kanti usazophumela kwenye indlu futhi ekhiyiwe. Lapho kwayengasena choice ngaphandle kokubhekana ngqo nombulali owayeze zongena esitolo. U-Alice wathatha ingane wayifihla wasebheka noma yini eyisikhali azoyisebenzisa ukuzivikela. Indoda yesniper yangena esitolo ihamba iqalaza. U-Alice wayebhize ebuza ukuthi lo muntu uthunywa umkhonyana wakhe, aphinde ambuza ukuthi uyena yini uHenry lo sanda kuphelelwa umsebenzi la, ephinde embuza futhi ukuthi ama-drugs enkampani yakhe kune-wrong impact ayenza yini empilweni yakhe. Indoda yesniper yayithula ingaphenduli. Nokwathi lapho indoda yesniper ijikele ekhoneni u-Alice wayibhoboza wayigwaza ngensimbi ende ayiphethe. Kodwa indoda yesniper yiwanga yabamba u-Alice yamlahla phansi. Babambana lapho u-Alice ezama ukuyikhumula imask efuna ukuyibona ebusweni ukuthi ubani. Ngesikhathi uSindi ehleli phansi ebukele impi kwaqhuma isibhamu. Inhlamvu yadubula u-Alice futhi wawela phansi. Umbulali uthe eseqedile ngo-Alice waqonda ngqo lapho ecashe khona ingane encane wayithola. Wazama ukukhumula imask ekhombisa ingane encane ubuso bakhe. Uthe engakayikhumula imask kwafika u-Alice esebenzisa amandla akhe okugcina wamsakaza nge-fire extinguisher wamlahla phansi. U-Alice wadonsa le ndoda wayihudula wayifaka ngaphansi komshini we-hydraulic. Okwathi lapho esethi uyamkhumula imask umshini we-hydraulic wavele wahlafaza ikhanda layo le ndoda yafela khona lapho same time. Ukubuhlungu ukuthi u-Alice wagcina engazange ukuthi le ndoda bekuwubani. U-Alice amphelela kakhulu kwamandla walala phansi waphefumula umphefumulo wokugcina. Kwathi ngemizuzwana emibala u-Alice washona. Ingane uSindi wama lapho phambi ka-Alice eyitshela ukuthi uzovuka kanti useshonile. Kwaze kwasa uSindi emile. Kuthe sekuqala ukukhanya wahamba uSindi waphumela emgaqweni. Iphelela lapho imovie yethu Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imovie elandela izo-uploada ngekudala. Stories on the beat.